Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule February ni nga sang ni som ni pali ania country atangin Israel le Hamas indona kalzela wanga buaina kangkai zela tuna hian US chuan atho ni nan yamena hothi ho chu keini huna chotni jing lam khan an beile tawak maya hei hi Britain sipai te ne na tang duna an beile na ania tin Myanmar buaina kalzela po Bangladesh lama Myanmar sipai te engemaw zat an tlan lut le boka tin khovel ram sang din mun zir chianga te na sang atang lo te thin tu te chuan min ong hlayan Myanmar athu nei na alak le nuwa hian Myanmar chu khovela ram hreom perte zinga mi ni in an ron chu le tatlat mai kim chang zokin ngai thang US le Britain te chu tang dun le in yamena ho thi ho chu keini huna chol ni zinga khan US le Britain tang dun hian an bei dun le a he an bei na hian ho thi target an nei som thum le paruk lai an ka pa US in Iran thui ruai pol laka bei puyan thak ni na anita a he bei puyan thak na hi US phubalak nakal zel ani Pentagon lam chuan he bei pui thaka hian thu chua an ron siama he an thu chua ron siama hian helpol hawan bei na hian an ral thuam da thatna mun pui te an missile system te an launcher te le thil dang ral thuam thatak tak red sea lama sumdong long te bei nana an man thin chu an kap fu tian soyani Israel le Hamas te in bei wanga buaina tar chau sel hi ngai tu tham takania hetiang anga US le Britain ten tang hoa hauthi an bei hi tun hi top na tur po alani lo mel le mai sia an in ka ton le zak mel le ani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan hetiang anga ram pani in thodun na neya hauthi an bei hi red sea lama sumdong long ten bei an tok zelani chuan heng ayana po hi malak na ala zel don ti lantir na turani thu asoyani hauthi sipai pol lam thu puang tu yahia sharia chuan hetiang anga US jet na hi an pomjam hau lo tur thu le an chan let na chunat tak ani tur thu asoi ve bokani Jordan lam US sipai te thi na a US in phuba alak na kal zelania zirto pa po khan US yan an phubalak na bei pui thak voi khatna ni turin Iraq le Syria lama an mel ma te chu an bei chiam toni kha hian bei pui thaka hian US yan Iran lam Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC le atho pui dang helpol te an kap fu na sak le ni riatani hian bei pui thaka hian mi somli chuang don lai mai chu thia report ani Iraq Syria le Jordana US sipai te hi Washington lam chuan Iran thui ruai helpol te hian an bei ngei ni in an pu ve tlata hauthi lampol hian regular tak main red sea lama hian bei pui an thak na save hle maya sumdong long te an bitum na sa a indo long hetilai bora om te po an bitum tel bok ni riatani yamen hun poimo lai zong thunun tu hauthi pol te hian hetia red sea an chet na hi Israel in Gaza abe na wanga Palestine mi te tor puile an support na lantir na a hetiang anga che hin ni thu an soifawani kha US le atho puiram te chuan hetiang zong hian thu an la ve hau lo thunga hauthi hian Israel lam hoile an niram kai noi lam chau be angin in soima sela US le atho pui te hian khovel ram zong ti buaile bitum bik po nei lawa ko mo bola apua chuwang chuan helai muna po hian veng tu sipai te tirin thei pato pin ma an la chho mup mai ani helai bo ruwa khi tang chho zela thasikare anga khuate a han lum chawanga chutiang bok chuan US le atho pui te le Middle East lam rama Iran le atho pui te in kar po hi aron sa chho zel turanga yani Israel le Hamas te in chal tau na kalzela wanga Gaza athil thendan hi thil du omlo tak clear ania ramdanga kangkai lo ram sela ti hi khovel du thu sam ania ma se hei kantun din muna chuan thel zo rual lavin mei siper chuan
ramdang akang kai ta zelani engtiang takin nge al chho zelang US in Houthi te bituma beipui an thak na hian an tumang takin thil lakal lo ni in a hriata Houthi lam hian an malak na te chol an tum lova lulul an chu ve tlap mai si ani Houthi sipai lam thu puang tu pon social media lama chuan red sia an pol te chat na chu top san lawakal pui zel an la tum thu an la soi cheu ani Houthi lam hi thiam takin an tang ve tlat maya Gaza a Palestine mi an nampui thuk taka sa khuana thlenga an zom pui te chu an support tlat tur thu le an thlawang hawa an tran tlat tur thu an soi ve tlat ani US hian pathian nia an be pui thak chun zom na an silai ka chua le na po hian ram rang rang Australia Bahrain Canada Denmark Netherlands le New Zealand te chuan an thlop hle ti an soya US Central Command lam chuan missile pi alama drone storage operation site radar le helicopter te bitum bok ni in anin soyani US hian apnel ma te laka beipui thakin in beina kalpui zut ma se Pentagon lam chuan US hian indona a chau ti na ani hau lo ti an soya Iran nena direct taka indo chu an thil du le tum ani lo thu an soi boka heti rual hian Iran po hian indona hi an chau zek zek herlo ti an soi bok US Republican Party lampoin Joe Biden hi Iran nen direct taka in rem na siam pui turin an lo tur ve sek bokani Tehran Iran lam hian engtiang takin nge an chan le tang ti hi riat thei alani lova Iran hian direct takin be na tok lo ma se a thui huai pol te ho be an ni hian thil tam taka an ram thachak na bul pui tam tak ati cheve tlatani Iran Foreign Ministry thupuang tu Nasir Kanani chuan an thu chu asiama chuan Iraq le Syria be na te hian US lam hian thil an ti sual chia wa ni ti na soya hetiang anga an chet na hian boruwa ka ti thalawin buaina ati so sang don chau ti asoya Houthi sipai pol lam thu chu asiama chuan US le Britain be na hian Yemen hi tumsomli pariat lai an ron kap nia soyania an ram khopui sana le sana governor ta voisom pathum lai tang rual te be na hian aron fu nia soyania tais governor lampo voisom pakhat lai ka ania odeida governor lampo voi kwa ka fu ani bokani Jordan army te chuan US in Iraq lama air strike anei na antel velo thu le thu thang satlia mai ani thu an ron soya an unaw Iraq ram zalen na an za sak thu le Arab ram tenen in unaw na tha an lavon nun zel thu an soya ni Damascus sa Iran ambassador chuan US in Iraq le Syria a mun engemo zata be na IRGC base tele Iran advisor te be telve anni lo thu ta langbok US Central Command chuan Yemen a be na thar an nei thu hi ta langin an mani invent him na lam hoi zong in Houthi ho anti-ship cruise missile paruk lai mai Red Sea lama US Navy long tele sumdong long te kap mai thei tura in puwa cha te chu strike nein an chut chiat sak thu an ta lang he malak na hi international water lama zalen takalong te an chat vel theina tura ti ani thu Chencom chuan ata lang ani cholni February nilia Syria a Conoco gas field bula US military base chu rocket pakua zep mga ka ani vele bokani US le Great Britain te tang donin sana a ansar ala honle a helhong mun an bitum chu international law be chana self defense zone kalpuyani thu anta langa UK Defense Ministry chuan an fighter jet 10 sana khothang lama UAV ground control station te an ka fu thu anta langani US Central Command chuan an bitum zinga hian soito angin le nuai lama thil check khol na te command and control missile system te drone operation te radar le helicopter ten tel thu anta lang bokani February nili cholnia US le Britain 10 Australia Bahrain Canada Denmark the Netherlands le New Zealand te pui bom na ne na joint strike an nei na hian
ho thi ho target som thum paruk te chuin mun som pathum lai an be kan ti kha Pentagon chuan heng be na te hi red sea din pun so sang ti niam tur le ral muan na om theina tura malak na ti in antar lang non le ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Strip ground operation an nei na Israel Army IDF te chuan Hamas ho battalion som ni palizinga som pasari te chu anti chimit to ti soin alabang zong te chu Gaza Strip chim lama an la om thuwa soibok Israel indo thlo na tele lai pui te chuan Gaza Strip lam chu lian tham takin voi tam tak an beile ani Myanmar lam thu tharangai thak chun zomang February ni lijing lam dar thum vela tang khan Rakhine State mung to SSC sipai kem chu AA10 an beya indona na sa le a he SSC ke matang hian sipai somruk chuang chu Bangladesh tlan chia in an lut le ani SSC sipai jinga hian liam na tak tuar te po an oma thi pon tam le ani San State Three Brotherhood ten ne na an chanta ka wangin a state chunga poisa khelna casino gambling mun tam tak chu anom ngam to lo wangin Mandalay le Pinowin lama anin son lomani heng mun te hi SSC sipai le police ten an veng de uveka piso 3 le tual chung thunei tu VC ten ma an lo lak pui boka hotel train khat le sipai college muna te casino hi a omani mi pui ten he casino hin thlop lo hle maya enge thleng zelang te ro soi mai thei alani lo heng poisa khelna te hi Myanmar sipai te hian a hlok na an tel na saber nia soyani Myanmar hi tun min ong hlaya le apol ten thunei na an la ka tang hian khovel ram hreom berte jingami ania te na rang po junta te hi sarkar suak sual berpol an lo ni reng mai kumsang ni som ni pakhat February ni khata min ong hlaya le apol te Myanmar lama an ran wa ka tang khan an poi khoi na te kha alo toru hlom viau maya mun dang le mi dang ne na te khin pon junta ho hi an lo filor deuh ni na riat misual dum ber ni na an nei lo chaw ani ber mai Myanmar lama khian junta ho an ran tak tak atanga chut khan mi pui civil mi changli jali somsari pali lai mai an thi to nin soyania hetiang anga misual le torot tak tak ten sarkar na changa ro an rel hian mire theile noi nung te pialama an lam mai mi tlem te ti lo chu natakin an sor fe ta thina an re theya an nuna chepa hiruk na le hleilen na tin reng nen an khovel hi hrem mun te nawani rongot thin hetianga hre om lutuk le ramdin mun po chelutuka hi chuan ram mi pui te po ro rel na thalowa om an ni miawa wangin an fel lo tlang pui thina ram hi a che satlia mai ani lova chung rila ange thina ni Myanmar ram buaya hian civil mi ten an tuar na sa hle maya mi sing ni le sanga aya tamma man ni in civil mi sing sari le sang riat chuang chen na in lo ram te po hal sak fekan nia junta ho hian mi pui lama lo na manga ro relan tum thina ngai sak na le hreom na tin reng vau khan na ne junta hi an cha thina ni rei tak an buai to na chuan engkim angong ani ber mai an ram economy le in rel bol na tele an nun phung an ziarang te a cheroi roi maya an ram sual na mei kangin a han mana a lua tamai mutu tele hret hiam tu aram mi te tan chuan ana hle ang mi pui makta duai som pariat chuang ram mi pui mun thuma thena mun khat loi ten kumina ngot po tan pui na an mamo hle a chin chia le hriat ania heng hi UN atanga an ni tin thil ton le om dan an la khom le chut khom te atanga hriat thei an ni UN lam thuwa vek hian Myanmar ram mi pui ta jinga tan pui na mamo ngoi om te hi junta ho ron in lar ma hian makta duai khat vel nia chin chia le hriat ania junta ho in ro rel na an han chang ta chia chu an ram din mun choi ka na hnekin chuk lam panin khu ta an tla thlawong vong mai ani Myanmar hian sipai sarkar min ong hlaya pol te an han ron chia mai kha chu an din mun a cherok krok maya UN lam phei chuan Myanmar hi
global hunger hotspot apuang hialani hetianga din mun chia a hi khowela Pakistan le Afghanistan chia anni UN lampo hian Myanmar din mun hi chia an ti hle a Afghanistan le Pakistan tenen huang khata anda ta a aram tan aza thak rualin aram mi puiten khongai thak hle heng rama te hian mi puitam tak hian cho ei tur an nei that lo pia lama an ei tur po ei zo se khoya tangin nge cho ei tur an nei le ang ti po relovin an omani hetiang ang din mun khongai thak ei tur mumal mulo khoya tangin nge ei an mu don ti po relo te din mun soinan hian food insecurity ti hi man thinania the World Food Program point Myanmar lam din mun hi an mu cheviau maya an food insecurity buaina lampo an din mun chetak kara hian apung viau nia soyani aram mi pui makna duai som pathum don te chu hetiang har satna te hian atlak buakani an ram mi pui palia pakhat zel khian hetiang har satna hi an tok nia hriatani Global Peace Index 2023 atanga Myanmar din munalan dan chuan junta hnuaia Myanmar ram hi Asia Pacific a chuan ram chen na hlawm berpol ania an te na phei chuan som pariat na a omani khitilai ram vel huam chunga phei khi chuan North Korea chia khi an ni aya niam chunan ni Southeast Asia a phei chuan chen na du lo la ber an ni ringot mai January ni somthum pakhata Association for Political Prisoner AFPP report alan dan chuan Myanmar khian political prisoner kan tiang hi mi sing khat sang kwa zakwa som kwa pathum chuang zet an anga chin chia ania heng mitang zinga hian mei chia po ni sang thum za sari somriat chuang an ani ome sarkar masa to howa po hetianga zel tang te hi an tamlam hi sang thum me mo sang li pel hi an lo ngai lawani junta te ro an rap thak tek hle mai ruai tu than tlin zelai nau pangle mi pui dik na phuta beito phota piang chu zela an khung mia mai Myanmar junta ho sual tin reng khoi le ko mo bol howero chu zela khunga tan tir chu soilo an ram ro rel na po din hun sang ber lo in nuam satak le zalen takin an leng vel thungani junta ho hi media lama po hian an sual viau maya independent media te an do bura rei lo te a an met ani bere journalist te zel lama khung thina hian China dota chi an oma media staff somli pathum zet ni kumlam po khan man an ni in committee to protect journalists CPJ sanghi somni pathum prison census chuana talang China hian media lam na thok somli pali hren be an neya Myanmar in somli pathum Belarus in somni pariat December ni khata committee to protect journalists CPJ in media staff te hren be zata chin chia chu mi za thum som ni an ni AFPP laminan report an landan chuan junta ho sarkar na chela tang khan media staff mana hren te hi za som kwa pahni an kai to nia chu ta nia nun thleng hian heng an mana an hren be te zinga hian somruk pakhat lai chu zela la khung reng an ni sangni somni pathum World Press Freedom Index France-based reporter Without Border 10 an peka chuan Myanmar amin an media terap beta an thununa hian an din mun hi ramdang ne na te khin pon a cheber pol an nia ramza somriat jinga za som sari pathum nan ni US based NGO Freedom Housing an annual report nung ber an ti chua khan Myanmar hi not free category lama an lada reng nia soyani civil liberty category a po Myanmar hian point somruka point kuwa chi an muani political rights a phei chuan point somlia 0 an muani junta in sarkar na diklo taka tharum manga alak meo wangin political rights chu a 0 tak zetani UNHRC UN Refugee Agency report dan phei chuan Myanmar ram chunga khian mi pui makta duai ni aya tam chu ma ni in le lo chua sana mundanga pem anom nin soyania aram mi pui sing sari chuang te hi ram than lama sahim na zonga tlan chia ral tlan angai anni thu report a hian alang bokani Rohingya makta duai khat chuang chu Bangladesh a po hian an la ral tlan rengani heng ral tlan Rohingya te hi
sipai hoin an mo chua tak te khan ni sang hi som hi pani environmental performance index EPI a chuan Myanmar hi ramza somriata za som sari le pakwana ni India hian an score niam bera som pariat point pakua che an score thayani Myanmar ram hian som pakua point pali an score ve thungani EPI hian climate change performance environmental health le ecosystem vitality ya te ram sang te hi te in rank an lo pe thina ni sang hi som ni pathum corruption perception index CPI transparency international in ati chua chuan Myanmar ram hi ramza somriat jinga zale somnga pasari na ani Asia Pacific lama chuan North Korea nen ani nel deuh berani US Commission on International Religious Freedom USCIRF sang hi som ni pathum annual report in atalan dan chuan Myanmar hi ngai tu ngai din mun thalawa anda a an ram hi sa kho zalen na lama na satakin atlan hiamani min ong laya pol te hian an ram chunga hian sa khuana lama po mi puite andang chep na satle a an ho tu pa ber min ong laya po hian buddhist sa khwa vong him tu anga in chuain tranview angin lan tungma se a thui ruai sipai te hian sa khomun poimo tam tak ti chia in an hal chena satle a heng zong hi min ong laya an ho tu pa ber thu lo chuan ti vek thei ani lo ti a chiang le ni